no ane khani hamjagma aro kholomung yapalo ane bumung ram boy tripura ane para angka samuno dolai tripura ang tabo pore tongo government degree college dharmanagar first semester zoology subject no tiye ane hobe songkha toisa bere nani aro historical khana nani aro borno saijak khai nani aro ane MLA bangkha ang khoroksa IS officer ang musungo IS means nang UPHC rogoi tharinang nai to UPHC ni bortoman present chairman ni bumung tama sir tabok bortoman present UPHC ni chairman ka Dr. Ojoy Kumar Dr. Ojoy Kumar. Yes sir. Yeah, your answer is right. Thank you. Next contestant. Purung kaham jotono tamnim batabok barotalaijak ambage jotono purung kaham orfai manjak phaja sini okra sakra rok ani dada bubuni sak soman rok ani sak soman rok no ani khabai hamjangma yafarogo ani mong ha juhika tripura ani parang ha South Julaibari MLA para ang MBB college first year philosophy major lai porai tongo ani MA ha ang advocate ongni musungo ani hobbies ha ang mai mirok sangra musungo nang je rinai kan mani or rinai bumuli bumungta orignai ni omo kes orignai di bumung halai sini anok tripura ni kasa kosom jag dinai hinjawo Next. Jotono horgam je tabok anisle okra te anis saksoman okra chakra rok asuk masing kesang mawa mohai asuk tongma bagai jotono ani kha gambai chibai yafaro ani mung ongkha Dharmendra Tripura ang ani kami ongkha Manikpur Lolitan Ruajaparani ang tabok government Khumalung degree college pore tongo ani subject ongkha Bengali honors ani hobbies ongkai traveling and fitness and ani ML life ongkha ang dofanatek serungna muchugo and jubana muchugo je sichaya sia je tabok nugia rok je baca maya ongtone borong no help khena muchugo hambai nung to traveling khena muchugo dehe to 12 বছরনি কাছা জায়গা আং নাম সংনাই উটি 12 বছরনি ব জায়গা আত uti uti sir traveling ni bising to sobje wal ni bising mo nai thong mani hinka ladak na hin jago but uti hinke siang next jotono pungam ani bungkai Susmi Tripura ingkai ani thai kai koromchara ang ta poritumakai Sri Aurobindo General Degree English Medium College ani Emin Life ingkai teacher ingkai hobbies ingkai playing indoor games Jeng tabak sai mangkha nini MN lai bangkha teacher good nini MGam no to teacher dong nani kaisana teacher ni ten question sunai 5th September day jong kaisa children day khai jong palan khayo o children day abo sobodi upolokhe palan kaisa
Not Teacher Day, Children Day. Next, please. Contohnya ada wajah sari kaham, purukam, ani mau oleh Sujan Tripura, ani para halai Jolebari, ang polito Shanti Bata Government Degree College, first semester political honors lai, ani hobisan lai, ang dance kani musuh, ani ML lai palai, ang actor oleh musuh. डांस खाना मुझको काम को डांस ने कोई स्टेप टॉम Kamu matongo, hip hop, classical, Bollywood, freestyle. अल्ट्रा मॉडर्न ने कोई टॉम जेटा सोली मानी Modern ni tongo, classical, tongo kamu mah. क्लासिकल तो वो अल्ट्रा मॉडर्न नहीं Hah? अल्ट्रा मॉडर्न जेटा सोली तो मानी Saat nunggu sungguh koita tong, aku cari muka, ar koita satai. कोईटा से सारी नंबर से सारी Bollywood, freestyle, hip hop, classical, cari pasta tong sar. सार तब पास्ता जेकुन एक सारी नंबर सारी Sar, cari tong. 50%. ओके Next. Dia ada waisan orang zonto no kurung kaham. Ane mengoha kumsal Tripura. Ang sabru Michael Morrison Dr. College ro porai tongo education major lawai. Ane para oha starter bungkon sabrum saur. Ane hobby oha dancing. Ane ML life oha business khainani musugo. भारतबर्षनि थानाय वर्ल्ड काप दे बोरै दंनि वर्ल्ड काप अंखा जिबो जितिखा भारतबर्षनि क्रिकेटनि माने बोरै दंनि कैप्टेननि बुमुं तामा Sar obro to thai manyang. Sorry. Jatona program ani Universitas Tripura para Buiragi Dukan Hindu Das para ang koprong main medyo ako purpur betungo ang ani hobi soha dancing ani emela oha business Thank you, Nivas. To jehetu nini major subject pokborok. To jeng saimano hachu kuriyo kaisa bikhato obo grontho no sobosoi hachu kuriyo. Obo pokborok lagai nung porifeja hingga 11 ba 12 be ba obotongo bijab hachu kuriyo kaisa bijab o bijab sobosoi. It's okay. Aroisa jotono khulumkha jehetu phurungai na nakhe ba jotono phurungam
Ani bumang naitok di Tripura. Ani para angka monoghat tholai Tripura. Ang tabo Government Degree College Dharmanagar first semester corporate major subject life pore tongo. Hingga ani hobbies of hingga acting and ani aim in life hingga lawyer. Hambai jato na. Your name please, once again please. Sir? Your name? So my name is Naithakdi Tripura. Okay, thank you. আচ্ছা নাইথকজি Yes sir. ফ্রেশার্স পয়লা ব ইয়ার দিও চেংজা Sir, freshers maybe 1999 ocheng jakha. 81 81. So sorry sir. Jotono kulumha, prungkaham jotono ida paiman jotong sat, okra sakra dada bawai rok, ani sak suarana paiphle hambai rok, ani mungha inam Tripura, ani para songkla para, pore to sabro Michael Motoson Dr. College rok, ani hobi oha cricket, MLI hai BSc bonani musu, hambai jotono. Nini hobi aro aisa sir. Ani hobi le cricket, Sudu cricket simi. Don Bradman. Bo Desni Ngokai. Don Bradman ekjon cricketer naam. Bo Desni ongkhana. buziliya sir. Don Bradman. Paiwai sir. Don Bradman. Don Bradman cricketer nang siapa? Sir, Hah? sir. Bo Desni ini sih. South Africa. Wrong. Australia. Jotono Phunga, ani Mungori Tripura, ani para Roishabari, Shabdi Bishor Gonda Tuisha, ang Poritumani Netaji Subhash Mahavidyalaya go, ani major subject political science, ani hobbies dancing, ani MLI police officer. ময়ূরী যেহেতু সাকান ইনি মেজর সাবজেক্ট পলিটিক্যাল সায়েন্স তো পলিটিক্যাল সায়েন্স ni je jonok hinjamani bini bumungtama রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক কাকে বলা হয় বা কে who is known as father of political science okay thank you खुलुमखा जतना अनि बमौ जितु प्रकाश त्रिपुरा आं सुकनाछरी कर्ब कमिटी डिस्ट्रिक्ट नि आं राम ठाकुर कलेज कपर मेजर सब्जेक्ट नाके परे दंग अनि एमएन लाइ बुंखा असिस्टेंट प्रोफेसर अखाय अनि हबिस र बुंखा सिंगिंग बिन लगे लगे मामी र सुंना आं गामं जागा আচ্ছা নং জ্যোতি প্রকাশ ত্রিপুরা না ये सर ব কলেজ राम ठाकुर कलेज सर আচ্ছা নং অ্যাসিস্ট্যান্ট নং প্রফেসর নাম আছে কোন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
assistant professor sir. एसिस्टेन्ट प्रफेसार आच्छा नों ता एसिस्टेन्ट प्रफेसार रंना इनकाय पयला नों ग्रेजुएशननि परियो नों ता डिग्री लाना नांनाय MA skang makhenai एरपरे MA paikhay nini PhD manganai net clear khayai PhD साखां खायने नाकि नेट क्लियर खेने net clear skang makhenai sir. एमए नि परे Yes sir. ঠিক আছে Jotono Furunga, Ani Bumung Reshmi Tripura, Ani Para Onghaja Michora, Ang Poritungo, Long Time Belly Government Degree College Go, first semester, Education Bedek no Tuyoi, Ani Hobbies Ongha, Dofani Shamunkanani, Ani MN Lives Ongha, Assistant Professor. Sini judges ram kesa dakti khai kang khai bari ke chanai. अच्छा नों assistant professor रंना मुसुग अंके minimum nini net qualification mark pasti dong nana. Sir, minimum 75 nangnai. Okay. Hambai sir. Puilano Arawaisa Ani Khani Kulumaya Paragotono Ani Mong Akas Tripura Ani Thai Onka Sukunasuri Korbuk Sub Divisional by Khonjaja Ang Tabu Pori Tungo Netaji Subas Mohabidaloigo Ani Hobbies Onka Study Eva Joraro Makai Ani Wan Sukmani Kobita Robo Sunani Mutugo and Ketal Experience Lani Mutugo Ani ML Life Unka MLA Akas nung Udipur College of Politics jehetu nini major subject itu education. You mean Sikha Bigyan, যেটা যে অঙ্গবিহীন তো শিক্ষা বিজ্ঞান নি জনক সবন ইনজা who is known as father of education শিক্ষার জননী সক্রেটিস শিক্ষা বিজ্ঞান নি জনক Socrates or Aristotle, which one? Confident yourself. Arawaisa repeat kare Socrates then Aristotle. Na Plato. Maria Montessori? Socrates ona Okay, thank you. Hambai sir Jotono Purung Kaham, Te Kulongka, Dada Buboy, Te Ani Shakshaman, Ma Bufano, I'm Sar Memno, Ani Muka Susmita Tripura, Ani Kaiwa, Kolasora Shonkalapara, Angdong Surugoitago, Ichachandra Bijasagar Koleso, first semester, Major Kobro Lagoy, Ani Hobby Songka, Dance and Modeling, Ani M. Lamka, Biasa Musugo. नों BSF बंगला मुसुग ना BSF नि full form tama Border Security Post. Hambai Masar. Kung kaham jotono no tini je rafai manjak phaijak ani okra sakra rok ani dada boboi rok tei ani saksalai rok no
ani mung halai Horendra Tripura ani thai halai Julaibari Emlepara ang tabok rang serai tongo Bilonia Ishwachandra Vidyasagar College dro first semester kokbrong mejan teyoi ani hobby halai Rusamung tei Musamung ani MLI halai TPS asal hambai nini major subject dehitu kokborok ang nini major subject nino question sungai kokborok ni জনশিক্ষা সমিতি ni sal khana khana nichoi bumung জনশিক্ষা সমিতি ni sal o জনশিক্ষা সমিতি ni sal o গল্প no সবসই Jogendra Chandra Debbarma Jotono Horgan ani dada bugoy okra sakara runa ani mungaha Putungti Tripura ani baraha Korbo Gumuti district am BBMC college Darapuriwa first semester education major hobbies ha travel cooking ani every ha teacher Utungti. Nah, jadi Emin lab kita sih kamu? Teacher. Bharatbharsh ni bahwa Pradhan Mantri ni asai mani salna Teachers Day hisabai palan. 5 September bahwa Pradhan Mantri Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Wrong. Kuluma jotono ini furungkam jotono okara cakara taya arcini sarong nobo ani bumong Sopon Tripura ani para Kanchan Chora Donijan para ani main goal ba aim oha ang kaisa TCS TPS jekuno jebo civil service state PCS ang exam ruoi selection ong nomuso ang chini korei ganang rono kisa naini muso baraijat jara korei borok korei onek TPS ba TCS ang jodi selection ong halai ang future chini korei rong ni bage kisale kisa ang sajjo khaimana binibai ang oni muso ani hobbies salai to dancing ba football nini sorry Sopon Tripura yes sir nini mongka TCS ba TPS sir TPS যেটা civil service जों सायमानो तो in civil service kaisa autonomous body bo recruit kayo abongka TPSC TPSC ni kaisa chairman tongo o chairman no sobo recruit khai sobo appoint do bono state minister sorry your answer is wrong he is appointed by governor of state governor Rajyapal se appoint khayo bono ঠিক আছে I think AK Misra
সবাই এপয়েন্ট খাইছে এপয়েন্ট মানে কাইসা পোস্ট নি ওখানকে জব রোগনকে বলে এপয়েন্ট খাইও এপয়েন্ট Next. Sorry, sir. Jotono pungkam hambai sir mem na anaro baisa jora mani bagai ani pumung nisha Tripura ani parangka jalaya Karbuk Gumoti district ani ang tabuk Karbuk government degree college poritongo kokborok major subject lagai ani hobby sengkha dancing traveling and enjoying ani aim in life ongkha ang kaisa kabadi teacher ang namuchungo. Asa, Nisa, Yes sir. nung to tabo Tripura Surmai Buthukni freshers ji phaika na. Yes sir. To poila bosomoyo establish hoga TSB. Oklomai shade 1999. Date sabi, date month year. February 4. Huh? Next. Khulumka jotono ani Urmila Tripura ang tabo Ram Thakur College da kokborok major subject nai pore tongo ani MA life ang teacher ang namusugo ani hobby traveling. Fatani borokno koijago nokkulo kuisoni answer ta saklaidi bongno sanan bagai sujog rodi. Nini major subject kokborok. Acha. To kokborok deyo grammar deyo wasa ta manohin. Wasa. Wasa manisan Rita Fogo use khaijang nai bonohine wasa. Grammar ose grammar kokborok grammar deyo wasa. Dihetu nini major subject nang 11 12 pore phike nang khathayo. Ang 11 12 ani kokborok subject kari sir. Epro tabok tong bole wasa. Okay, it's done.